Aha turi ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare akagari ka Nyagatare mu mudugudu wa Mirama ya kabiri. Aha niho habereye impanuka yabaye mu masaha y'isaa tanu z'amanywa, aho imodoka yari iturutse mu mujyi wa Nyagatare yaje yirukanka cyane irenga umuhanda igwa munsi y'umuhanda. Iyi modoka yari irimo abantu bagera muri barindwi, aho imbere hari abantu batatu naho inyuma hari abantu bane. Nk'uko bigaragara iyi modoka yari yerekeje mu kazi, nk'uko yari yambaye ibirango bya kampani y'Abachina tumenyereye mu mirimo yo gukora imihanda. Ku bw'amahirwe nta muntu n'umwe waguye muri iyi modoka, muri iyi mpanuka yakozwe n'iyi modoka, gusa nk'uko mubibona namwe benshi bakomeretse abandi bacika ibikuma, ndetse muri rusange yari impanuka ikomeye cyane. Ubwo impanuka yari imaze kuba abantu batarakurwa muri iyi mpanuka, polisi y'u Rwanda nayo yahise ihagera itanga uburenganzira bwo kujyana abarwayi kwa muganga nk'uko bisanzwe. Impanuka yari ibaye, polisi y'u Rwanda yaboneyeho kwibutsa abantu bose batwara ibinyabiziga n'abafite aho bahuriye n'imigendekere myiza y'umuhanda ko bagomba kwitwararika gutwara cyane, bakirinda umuvuduko uri hejuru ndetse bakanirinda gutwara bananiwe, kuko ibi byakongera impanuka. Byinshi kuri iyi nkuru nk'uko mubizi tuzagenda tubikurikirana mu minota ikurikiye. Murakoze gukurikira Hola TV, ndabakunda cyane. Kora subscribe niba utarakora subscribe kugira ngo ibindi biganiro bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ndabakunda cyane.